Ya, ile tu ne tura la fiafi. Ile matalia le mapo kalame ya na utum na ngang fa lo sunga ka feneng. Haleluya. Fa yo tata ina sta tu po kalame se ta. Tatou talo. Ala matou tamale langi. Hallelujah. Pa ia lava lo suafa. Thank you, Jesus. Mai o fo ia o uma e o le ma. Hallelujah. Pa tai nei tai me le o matou toi maua. Ia mai lava yaso sa matou tu dan tu ia te oi pa tai kele tamai. I lau fa so ina o matou tai mi mo matou wala. O matou waso. Mo fai ona toi fa tau no ina ai fo i. Kalami lo tu le yaso. Matou fa tai le tua. O lau puipuinga, ma lau taitainga ia i mātou so se mea. Mātou ia i nei aso. E le ngata fo i o loa tunu. Sa ngafa fo i tiute ma whai o le nei aso. I o le nei ua mātou toi mafuta i lungo pēo le ea. Vi ia oi tamai whau. Mātou te tu ina atu le nei por kalame i atu oi. Ina i ei seau ngāma i tele se fisosoani. I o mātou tangata Samoa. Ia ina i a mātou maua lava le loto wha le mālo le atua. Au matou o iai ma au na te tonu foi o atu nuu ma le nei atu nuu ia le ngata foi leo au nanga te tonu e kalesia taitasi ma ministry taitasi o matou te talo ta mai lau whaunga mana ina ia fisosoni mai anga pa ia i mea umo le awhia le ne fiafi whasoino la upu ma ua foi ma la o ne nei le antua ia o na o se mea whainga luenga lava basa lau mano au lau lava upu e moni ma wha maoni e lu itau inai mātou le nei fiafi. Le fo le nei ala ata le atua le Global Kingdom TV mo le wha. Lau teleina mo le wha, lau loina fo le nei ministry. Ia tamae vi ia oe la. Tia lava i mātou. A ia wha lia pea oe le atua e au le malo. Ono Iesu Kiriso e ale le mātou talo le nei fiafi. Amene. Amene. Hallelujah. Mene. Ia le tua ne tu la fiafi ma urunga la varuinga le tua ia na lofa ma na lei amen ia le fangaluina le fatalofa fa masani ko le sofa ma malo ma le sofa pa perpele ia tatoli ma tatu paola Iesu Kiriso ia fia la nganga fatalofa tu ne tu la fiafi ia to Samoa ma ora no fa fonga ma ia le tu la fiafi ia tatu kalami le fangaluina foi sua sunga i whawhengainga i so se pata whaitaulanga me se re pa ia maurunga toki po i nau whangarenga da tua pa i na whatasi mai sunga i wao nā tuku tua ia kono so se nau whangarenga da tua so se tō vine fo nao nā suina na vai o rola so whanau Iesu Kiriso whatara whatua da tātou por karami tu la o le fiafi e le whangaruina foi i tātou tamā, ma tātou tina mātutua a sina tono ainga ni ngata poi lea na uso mutu ka whine o mai masani a mai se e taruau ia ni tulana fiafi sa moa nau e sila mai lunga ni tātou manata e foi se mau masani o boa masila fia foi o pese ka maiki ia tala leo ra maro le tua i tātou mua isa ili ni maro le tua marana ami tonu o nā tātou mawara ni o whamunianga na i tēle na wa ko ina mai tātou tomau nangi. Ai whātou la i se vesili whapea i tātou por kalame ni tula na fiafi. Pea na māsani ana vesili atua ia, a mero wa yaso, a mai wharo sa valinga, a mga ruenga whaima alo filima, mai la matanga lava yaso. Ia se pa ia foi ni tu na le fiafi ai fa me se pisi di fa pe mo tato por kala fa fe ona tato sa idi ni malole haleluya luia a fe ona tato sa idi ni malole tu malana mi tonu how the question ko nga how can we seek the kingdom of God and his righteousness e se mana ia tato tusi o le talanga na tato tusi e amata mai ilo sila pe ona tato masani ona yen a fe ona ina ro tuspaia ma le fo tato po ito patasi ona le fo ya le alo tato por kala ya ana na fo iete sila ya mai na fo so sila ia talai me la fion pa ia le tua mo tato ne tu na la fiafi ala tusi na we si me ia tusi Mataio yon
Arana whai upu e tosu martoru nei, whamatu atu a i te tātou prokarami. Ia alo whaunga ina umalawa le, ia whai upu umalawa le tusi. Ia mo se whaamana manga. Ia po se tali e fo ira tātou siri. Amen. Ia ai, ke lola wau. Ia mea tua, pase tula hoela ia se ovorea. Avere, ia le tua le tua la fiafi. Ma whasoa ma le sunga le whawhenga inga. Ma naia i o le tātou tusi pai tau. Pesi sila ia Samoa. Pio le wha manatu mai i whetalainga le i whaola. O le tātou ri o i suke wiso. Mo i tātou, it's like a lifestyle. Amen. Pesili, how? Pe wha pe whea o na tātou sa ili le malo le atua. Or how can we seek the kingdom of God? Not just the kingdom, but his righteousness also. Amen. Malana ami tonu fo. Ai sila le yai i fai upu na i lunga. O le tātou tusi. Ma le fai upu mua se pa ia le wha. O lo tala no ai i le mea lea o le se upu whawhai ngō fie. Tangata fia whaariari. Tata fia wana maa ti tilo mai tangata. Nai whai mai le amatanga le tatu mai. Ia o tau ne i whaari a lia la o tau ami o tonu i luma o tangata. And the English Bible says, make certain you do not perform your religious duties in public, so the people will see what you do. Kusa pia le wha mahalosi me ke wisoi. Wau tu maanga i tono lo e kalesia. Awa tom whai, awa tom whai funga ne e whaali atu tangata. Kusa se upo whai ngofi. Awa ne whai ale vi inga mo oi. Ulalo e kalesia, la fo tatu e kalesia. Awani tom foi a ver de nava noa. Tau foi se so la unga, pola so open air, pola so fa so i luma tangata. Don't make it like people can see that the glory comes to you. Pa ia avele vi ina le tua. Pa di tiro na tatu foi i tatu pas verse nga, le verse mo mua si fa ngata fa. So nato fa manatu i suke wiso na uso. Le vi inga fo ile tua ile mutato. Amen. A titilo la ile so mai i lalo nai. Mana ia ia le vai ina mai o suke wiso na vitalinga. Ara mana ia fo ia tu singa to le tu stala tu. E vai orderly. Umana fa atonu na beto fa manatu na i suke wiso. Ia maua le loto molan. O le vi inga fo ile tua le vi inga mo tato. Ma mana tua. There is power in prayer. Ma tua le tau tali atu le tato sipu. How? Ia. O risi vaega mo muana. Le vi inga fo ile tua ai leo mo taua. Ia maua i taua loto molano. A tau fo i e whaasoa pe tala ina atu le tala leo na malo le tua. Por tala lea le tua, awani whai ina ia titilo me tangata ia taua. Aia, ia susulu atu na mala malama yo, ia sili atu na mala malama atu ke wiso. Nai lo taua. Taua ia o le messenger, o le ame fi au le tua, o le fi au, o Yesu ke wiso mala na malo. Antua o le ngadue mai foi le tia apolo ia. O le se senga la nga o malo e o ka ko e kumo Yesu Kristo a tia pole isa wanga i kumo ngai isa wanga i kumo ngai ai ki kilo na jai ku sabe o le ka o mai Yesu Kristo i le matanga ta totus le olanga tawana e olai ma le olanga a wete faia ona sa mo le tele la vai tauni o le tangata ia whaapeka ngaka ai pa wifi mire le stam. Ai le ai. E whai mele leilu mo tangata. Ama kwa le alofa i tono na ainga. Va aila i le ta ua tiro whaspai tau lea i le whamanatu me ke viso. Jore tarita siri, how? Whaafifia. Whaafifia o na tatu mo sa iri maro le atua. Amen. I le lo waru so o le lotu. Tasi neo vaenga,
whamolalo lo loto. Awane I whaia I nei titino me tangata e toi. O lea fui songa lui. Awu tanga lui whapea o sto. Kongola e whaiwhaleiri me lea o na le titino me basta. Kongola e piki runga la pisiri o na le titino me pune. Le hahi. Piki, because you know who your God is. Whai o na wei loa lo ke wiso. Whai o na wei loa le tuana te awa unai. Pia tato porkara me lava e aso. E o matua na whai nalo nisi tangata o mesoni. Matau tia le tuale au na lata mata. Amen. Ia lava tu la bonua le sunga le whawhengainga. Ia pala fo isa na ia point of view. Iri tala na rata to matau. Te la bonua. Vi ere li. Whaftai mo le. Lewa no foi tu mai ere. Te tai foi o le tatou peno le nefia fia. Sa moane na awa e. Awa. No fale foi. I lo filangalo le tatou. O ta upu tala tolo ina le fiafi mai ele se mata upu e fo. Yes. I lau tula sila ma lau whaafonga. O mata upu a e toi titi e whaafonga lusul whaitu la le ngata i tonu malu. Ia le ngata fo I o la o ina fo e whaia onga. Ia ma whaafia ngainga. Ia ma I la to olo whapena ona fia o ono pele malo le tua. Ia o mato e au mai le ne fiafi. Ia na toi whaamanatu. Ma toi ta pena I tanto no fa pena ona tau mo fai pea ma tau mo fai pea ma tau mo fai pea ai le iai lava se tali ele I loa lava po fea tonu a le mea tau ona nga iai le fautou tanga ma le masa le fu a mata lua se fulu lua fa o lo fa pe nga ona tatou sa ili pea sa ili manuia sa ili le mea sa ili fofo sa ili tamau a inga so se mea ia pe ona ia le fiafi le fisili fa mai sa ili mua seek he first e le longa lua pe longa kolu mea le o lo fa pe na o mai Yesu po le message mo tato ai o le mele fa mai o mua mai Yesu mo tato ia tato sa ili mua ia mua isa ili mua le ma lo le tua malana mi otonu ia pe ona ia fisili le fiafi fa velanka ko sai how can we seek that kingdom if ave fair fa ole se fainga ole se awala ole se aitia ole wakele wakelonga lo e ngofo ma e fa pelo ma fa halu le loku uma kupe le loku ni ama kiva le ai se me maua la o me halu me ngau Elenge lo le nganga le fe me Yesu Amen. Sa ili mua me nga ia fai ai me e manga ia mau ai ma ia sa ili le malo le tua elo me nga ai o le nganga Yesu o ngole message ai o le malo le nga inga sau o Yesu fo ia le ska ka ia so tu langa fo ile fa le lotu tu inga sa moa Jesus is not a religious person. O ia Yesu ele se kangaka fo ile mapolotu po se tangata na saumani ona taito o ia o se tangata lotu po ia o se tai lotu. Amen. O Yesu o ia na fio mai o ia o le tupu. Ma ia fio mai fo ile tupu e o mai le malo. Malona malo. Ile leifonga ele. So awana ngi mix up ka o le mea na va so fio e se ale loku e se le malo le tu. Amen. Pe le ma fa ya ku fo ila makanga. Ele ia fio mai ai Yesu fa pe mai sa sa no o a o ngai. Wo sa o ka i ole. Fa ole le ka le sia le ka wi malengo. E nga fio mai Yesu o ia ole. O ia ole tupu ma o ia fo e o le malo. Me foi na le fa ia Yesu. Ele fa pe o tau nga vale I lotu sa mo pe o so foi nga la walila le la o la wole ka. You know, o lotu e ke le songa tiute ma sona o nga o le menga le no foi Yesu le lotu. Por tangata va e se ina mai le lalolangi e tuina atu rona soifua mo Yesu eklesia vai se mai tuina atu mo Yesu ina ia alu mo fa lau tele le tala inga o le ma lo le atua. Ai mo le vesini ala mo ta ua lingi fiafi. Fa venga sa ili. O
O le mea ea, o le au le loku. O le mea ea, o le fai suluai. O le mea ea, o le fai umele lei. O a ea koe ngā mea. Pa mai Yesu i maulea. Sa ili mua le atua malana ami o tonu. Fesili rola lea mo kako. Fa'afefea la ona sa ili. Tanoa Yesu telo ama Yesu i le ata fa'atata le malo le atua i ana fa'ataoto. Tusa le malo le atua, tusa le malo le langi, le mea tua le fatu, o lulu saito, tusa le malo le atua ia ma le oloa na natia, tusa le malo le atua ma le tangata na alua, na alu malanga, tusa le malo le atua ma le fatu, le sinapi, tusa le malo le atua, waila, fa ma Yesu. E fa'atusa uma nei mea i le malo le atua. E la le fa'ataoto na fa'atusa Yesu. O fai la le fa'ataoto. A le mea la wakupu. O koe fesidi ala uso o ia Yesu. Yesu. O le a e le mea la ionga e kalangoa i fa'ataoto i la wali ila. A ki kalangoa sao ma ia i amato. Why you keep talking to them as a secret? A hele kalangoa i ai mawhaani sao i ai le mea oro e ka mo whai e whai loa. Lea le mea wala inga e. Wha mai e su le whata oto ngā lan tala whata oto ma te sunto rufa mai a. E ala o ngā oua o ngā ukalangoa i o. Mo o kou inga ia o kou i loa o ngā sa ili le maa lo le tua. Wai la o e samo. E le fa pio sai do malo le tua foi le ngalo kako wow asa ini loa i me kako ke faia o le malo foi o le tua e le fa pe nga wa le lo le malo le tua o se fina ngalo le tua le o le malo le tua ko inga ka ngaka na to ina tanga tengo ya kamu ma eva o fa kamala ya o fa wa ile le va inga o le territory le ma me ko e le tua lea la ua ia ingei kaimi lea ua lost le tangata o le mea foi la lea a foi nga le ilo ia o se mea ia kauanga ma koe sa ili koe sue toi va ili ia rea ringo le upu ia mua i sa ili le uparanga sick study ia e nau ia puna wai finau ia e hele fa pe foi le o le sick o le moi fa ngalo nei ai o le meta o le sick o le saili ia nau ia fai ma le loto atoa ia ngau wai ia o langona o lo manatu o lo mangosi o mea lavo ia te oi lau ngaruenga o lo poto ma lo to mai o le a lava le tamau ainga ia e ke whanau i ai le malo leo le tua. Aisea, lango le malo le lenga whakamala i a kamaiwa. Aia, ma le loa. A le uko e mai e Yesu na ia, mai e tātou inga kaku loa. Le ai o le malo le inga mai e le tua, le earthly kingdom. Ngā mai e Yesu mō kakou. Sai le rangi, ai ngā mai e Yesu le rangi ni inga ia. Ia kako lo nga ola tantou o le whanau o le tupu. A inga tupu. Ia samo. Nasi ka wha i laku ngā ngefia. Ai pea ngō whai aku. E kele. A whai e isi mea. You know how to seek the kingdom. Well, good luck. A sa ili o le maro le tua le makina o ngā ukoi. Waku ngefia fi. Ia e makua i e sa ili malo loto mo le whamao. Ia e makua i loa. You must be understanding about it. Ia e loa, ke loa, ale ka hua ia o se mea ma e le loa. Longo winga ia, e le ka iaonga e loa. Ma Yesu le au so, pai, e alongo ka longo la wari ila. Langa e le ma nga o fie loa. Me fo ile, ia ka kunga ngau ngi ka ku loa le ma loa le tu. E vai ore ke lo me ingi. E o e loku mama, e o e loku makiva, e o e loku. Aisi. Pa le wa umanga mai e Yesu lea. Le malo le atua mai le langi le fungai le ele ngi kako ki o lai. Le foi muli e le wali i lea. A fa mai Yesu. Ke lo mea ngai ko ke ngau i ai o lava o ofu o mea ai. O kupe o ka vale o fangua o mea uma. Mai Yesu.
o mea ngā rais, kusa Yesu me, mea ngā sua ra vai ngā nei, e ni whao rei. Ka ngaka lako ke rei, loa lea tua. Vacant people. Nā, Aoao, children of the king. Aoao. Ia oko makua isa ili mua le malo lea tua. Malana ami o tonu. O mea nā whao popo. Te arap, ia almele sua kako mo mea, wakako whaia me whamai e sua whai. Wakako o sua mea arap, aele whaia lea. Lea mi o tonu marona malo. Amen. Seek ye first the kingdom of God. So, via leli, stay tuned. Buka res, keep it out now. Ya, au. Ma share for the year fiaf ko leli, na fati au na le tua vanta tu mafuta ne fiaf. Hallelujah. Ile tua. Maro, mana il fa so le sunga le tata I ni tuna le fiaf. Amen. Se mena po ina mer fa so le sunga tata. Mana tu le tata ina wa tata to sila. Pena fai atu le tau tali le fesili. How? Pe fa pe fia. Ai ile amatalia foi la vai aso. I o fia mga duenga. Na job me na pa ia se fi au fa apia fa manatu. Por le reminder. Yes. O atala ia ona tala noa I ano mafutanga deli. Ila so ngafua. Aso ngafua yo ko la so lu. Ko sa fa fi au le. Reminder. O fa pia. La ini me wo sa wele upu reminder. Por fa manatu. E te o fa malo sia me lo la ngane to. De o telefone. Mai. E kele anu mafia vea ilo kuspa I e kelo kain. You do not go everywhere and take your Bible with you. But what you take is your phone. Kelo kako. Nga lai foa. Pe wa misile ba ai I tinala ai nga situlo. Ante wa nga lai foa ke phone. Kasifia. Kama ke. Pero winga na tala. Le toia mainga e le anganga le whato anga mai fi au moa. Atomu au ngā mo stangata ro whafunga. Mai posi anganga ro whafunga meni tula le. Wai mai. O ngā le kong I le kuspa ia. I lo telefone. E kele la kaimi e sa wele reminder. Usau I sa o anga mo mai ia le fi au. Reminder for nga le o daily scriptures. Ma daily prayers le remind mai ele app mo oia I lea kai au ma le tai au. Yo sala ke lo kai. Pe o ke kang eu is a makaulia o mo kang set no time. Mo le kusi remind mai ia. Usa kang se ki lo kai mi e mo remind mai o ke li ala. Kusala ke lo kai. O ke kango pa pasi. Mo ia lo kana sa mo o ngai le a ko fa ngi tanga. Pa pasi a ki ki mo kai mi pe kali me li po no Facebook o ia ko nga ia me ko ngi ke phone. But ia kai me ko ki fo ia le lock screen. La ko yo se mai fo runga ne message Usa longa se ka ngoi view. Fa ka lo pe ese. Amen. Tau mo mene ata sa mo le tau fumatala atu. Telo taimine ka remind mai oi le atua. Ale ka ngwa ka ua tinai. Ale fitala no me le atua ia te oi. Ai ke ua ka ngu fai kau le scripture. Mana ia scripture. Ko e fe kau le moa. Ke ua fai kau kule tatala. Ja ua yo tatala. Ese kau. Vale le ko ke alu ka ko por kalame o ka lingua ka ko fisili la. Amen. Be fa pe fe. Ai no poena me se sa no le sunga te la fia fini. Ko no liu va pe. Ia le leilo loto. Vale fa mai le fa ipuna mo mua se fa ngata me le fa. O me ai fa se me ia fa me le leilo loto. Peti tilo le ye le atoanga le verse. Ona fa me o ngai ka wa ke pe ka ka alu abise me mo le ka makiwa le kele homeless le mo fo so na wana. Le wa ai videos ye lungo le
le social media le kina sa mo Facebook le o ka fa imele le mo la homeless kikelo only likes so do you ever question yourself o fai ka le o actually helping le ka homeless po la fai e pu e ia kele young likes if I make that like us by ale fai don't make a big scene out of it awangi ka wa ye lo mo mai ka kalo ye lo kele ma kai pai so pe nga sa wa upula ia fai le ma le lo ya atua le tau tali fisili how can we seek the first kingdom of God a peona tato mo isa idin ma le so le sta fa manatu me ke biso ile ma faina sa ile ma lo le tu angele anga ro rut so pe talo no mai ai mana sa idin ma lo le tu ai lo ainga tono lo ainga e karesia lo ngarwen ia fai ma le ro rut ona ile ngol ma lo le tu le te tau fai sa idi amen ele va pe vale ko fa ma ko mai su ke biso e ser ka u ora matanga tusi ina o mai su ngate tusi o fai tau tu va pasta o ngai ko e kali ku si yeah amen o ngai ko e kali le ku si le tafi si le tau fai bi fa pe fio ni ta sa ili ma lo le tu amen vai te le alu fa ki kilo langi ba me te ka ko su ka ku fi ili ma lo le pasta te ka sa ili ku po vai ta ua i o le fesili fa fefeo na sa ili ile pe o sa ili ngar o la langi ka ki ngalui o iska ka mo ko yo ya ku mula eli mal au amen ai ti ti lo ye tono lo ainga fai mal le lo loto la so mana o nga to mana fai sistanga e va metala fetala nga yesu afa apio na te mana I help sa ka fai le wala fili amu ma yo o ala closest friend ele loa yo o ale di makamakau ele loa le mea le fai ni manga vale o ali manga vale ele loa le mea le fai ni makamakau se ka me kemis ai ma ai fai ka ma ai fai au nge fape basta au wadu le afir kuperi ama ma la kamana la wadu le la wadu fulu ka vale usa na we ka wa ko ka wi lo ngal we esa ta wa ta tsi le o matruva mo pa so solo mena ne la wo ta no isu I ta talo ameni lo ta no isu ta talo usala o ki kilo ngai vai mai so se me ki faya awangi maku ma yo ki oe le kai mililo amen amen your own times or your lonely times o nalo o fio ile tua amen e kai mi ki o fa apea o e lo mai o sis amen ana ye ile tua na amen na ye ile tua na wa te fa mai le la o to fa so I di malo le tu ala ko le ma la ngonga mo me ka ka lo kanu I ma fa hanja ka ko le lo kanu me tu alu to no lo su vai se la te talo ina le meli asia le tua ne fa funga na le meli ai ki kilo le tan no lo loto na tan no lo loto ona ele mfai no lo a tu me na ilo fina ngalo lo loto ne fi na si le fia le tu le tsaleka le kalia tu si il tato si le tu pi fa pi fia ona tato sa ilia le malo le tu ai mana tu sa ele fai mo fi ele fai mo fi fo il sa ilinga o le malo le tu malana abito e auni na no ia tato pro mana tu me kipis totally mawar tato ami tonu totally mawar malo o na wa wai na tato foi na sa ilia o no isu kibis na mali mo sata amen eto va pura no na isu na wa ia ne e te ifa na fa so ni to le men ba matango fiel fa so e pene sa ngoa matanga o le lifestyle me so o sa ilinga fo ila le malo le tua
However, I just make it fire. It's always start from inside. It is inside. Amen. It's a tono tato. O lo fina ngalo mo lo lonto mo lo mafau. O ile tangia mai ai le manga o Yesu ina ia. Sui a koa le keim blen o mei lunga le fonga ele. Kako wakele le manga o manga o le manga ale misi ale point. Ma Yesu sa ili mua. Seek ye first the kingdom of God. O mea ia kako ke pisi ai makako kinga inga sue. Fa ma Yesu o mea nga e fau popo. O kele foi o mea nga ko ke sa idia o mea la su e mai va nga la e ngu ese. E ngau ia. Ai awange misile ai awange misile lava awange misile me mo ai. Awange misi kup. Ma Yesu o vel va nga la. O la ngau me umba ngai popolenge ke wala ise me ai. Popolenge ke wale haise me in. Popolenge ke wale haise tupe. Popolenge ke wale hangi me ofu. Wa orwinga ngal tala Yesu. E pe on te sa no ma Yesu ai lalo I formau le fa mai. Ia o to mo isa ili mua le malo le tua. Marana mi or kelo la kai mi ka ko fa longo le upo le tua ai luluina. Or kasinga kai mi ka ko kia. Kako ke kaunga to matalai sia leanga o nga wa fio maile tua maile na upu a maile fatu I te tonu ele o tanto loto o ingai me faionga a makai onga ko kongo ifo le moe le nau na isa ili le tua see his kingdom a God's kingdom for ngau before le yaka penga o tanto loto I sustain eu sa Auckland na o fo ke mo vabe o le me ka o le lifestyle le se kangaka ya e au ngoa ma se mafau po se loto e ona mai o le kaimi a fai le tuor tangata tu lo Samoa a fo fu e tangata tono manamo lo tinata tu ma kaimi fo nga o tu ai le tu o le mafau o ila le fe mai Yesu o kele ko polo ko mafau I mea nga too much worry about it. Ai, or for city. Ai ka mga o mia ka ko la lava. E mga o mia ka ko. Paingu e mga o mia ka ko me ai. E mga o mia ka ko se me mo ai. Yes, of course. E la ia se se le mga o mia. Ar tala Yesu manana saunoanga. Ina ia sa ili mua o mea ia. O mea fa o popo mai ele atua mo tato. Ai sea. Leanga foi le ka ko ke to soifua ma maola I le fonga ele o le langi o le fonga ele o le ia mea ia o umanga saunia ele tua mo tatou le malo amen le foi sa moa e mana tua te talo Yesu lo fa pe atu lo matou tamai o le langi our heavenly Father holy is your name thy kingdom come o lo malo fio me mai le langi I lalo nei mamai thy will be done on earth as it is in heaven amen longo winga ka kaunga o le mai o me ala le langi le au mai le atua I lalo nei moai mo le fa nga o le tupu me la le mai Yesu o ani ko ke popole le ngo sau mai me umange yo le malo ai pe o nga ka ko ia ni fiafi how do we seek the kingdom first prepare our heart. Kira talinga Yesu la unga la matanga la open air for maya repent. Yes. The kingdom of God is here. Is at hand. Le o tau nu mai le malo le tua. Ia salamo lo winga ia sui de mafau. Ia sui lo manatu, ia sui lo ngona. Ai sea le anga fo yo le wa fio mai o ia male ato toa. O le mea na le iloa mai ale amatanga ia kama eva le la wo o mai o ka ko kaimi le ngia ka ki ka mia fa kasia ma mea fa lot ai o le ngalu wenga sidi le ale lotu le kalisia lo nga lu ai matato ngalu lu ai o le o lo tato fa ala o teleina le o le message
po o le mea galau na ina Yesu o lona malo po le malo le atua. So le vana lea. Ia kako ngau ia vea o se loto e nau. Nau i lea. Nau i le saili pea. Nau pea. Aua nei moe ai. Aua nei fiu. Aua nei maonga no fie. Aua nei malie no fie. Ia e makua i e sa ili pea. Ma ia e sa ili pea. Ma ia e sa ili pea. Onga vai lea. Whamaileo Yesu ea. O te whao popo atu mea umaranga. Ka kaula e pole mo le aso kai au. Wika whewhe. Ame a ai kai au. Ame a ingu kai au. Ame off kai au. Wika whewhe. Lalo hifu whamai Yesu. Ko ke rei loa ea. E ka kaua i le aso ia maonga whawhita auri. O mea kukupua i le aso ia. E ka kaua i no ngaso. Wama e ana sau no Yesu. Ka kaua pia mai Yesu. O ko ke pole kai au. E lea se mea kupulanga, I'm there. A whamai Yesu, tae au, e iai fo i mea kupu ai. E iai whaafita auri. E iai i mea osu whaalawe. A whamai Yesu, ai aua kouke papole, sa idi mua lea tua. Malana mi o tonu, o mea ranga, e whetau ia Yesu i lona hia taimi. Pei whamai, what testimony ala na ona nei nefiafi. Aia. Le toi fa manatu me fa ftai le tua menge o me fogi le ka kuia me fa technology le me ala le ka o fa o ngata tau pe ona o fo ia swipe saule le fa marosi mai le divorce mai le ma le wa fa ftai le tua i ngei me e ke loi ke fi o ko e la fi me va pe o ke le longa le poleli ye ke fi ke le longa ka kangi e kwa a fa nga dinga se frene ngau lona loto le malo ia ai wa kumu au meli Ianga wha maaro si pawale mea. O le accepted, whai kau, ngau. That's how I operate the kingdom of God. A le anga wala wari, ngā whi Yesu. Ke whi ngoi le au wari i la, e whatotonga si fulu le lulu saito. Le sfutoru, te whai. Ke ngoi la wari i le ia, i la whare saio, mla upu mai la ko mulu mai a te tātou. I au tala whatusa. Ai te sauno sao mai lava ia matu. Whamai Yesu. Ke loe ala ngoi. Langa ai iai me ka ore le fia malama lama i malo le atua. Ia e malama lama pungsai pea. O kou. You are the chosen one. We are the chosen generation. E ka kau nga kakoua. E ka kau nga kakou malama lama. Jesus always blame. Ke loe whaftai le atua. E le nga kele o whawhainga ka hamea umamo kakou. Yung isoi kai mi ko fa fain kai roku me. Fia ola mai ka ka tau ko lo fa fain kai fa so ke lo. Ai avio mai Yesu na ia maua o ko le ola ma ia ola tili ai lava. Amen. Ai ia fa tai fo I kalesia mo le latoa fa ino tato o langa fa le nganga ina ia auna mo le mawino le po be fala. O ina ma fo ka o auna le tua ia salu. Yo ka hofu ile songa fua solua yo e fa lau kel haku ma fa ilo haku le upu le malo le tua ai a fai fo ile pe ignore ka ko le upu nga paranginga piwa fa ngalo e ke la ke lo ape ki fa kanga leilo o le mea la le kupu fa mai pe ala kanga pa ye le faku ya ai prit e fa kanga fa avale valea fa kanga leilo Whamaya, lai pretenda ya, makuanga le loa, o nga saulo leo leanga, whamanga saulo leo leanga. The evil one. Saulo sa kangima, say yesterday, lea, the word. Le upu le malo le tua. Befo na lea, aka ko whakamana I mea ia. Like ya, befo na la ona ne ya, ia tātou wa lifestyle. Ia ngau lea, le upu le malo le tua. Kako, ngau lava ai koe pa ua ka ko ngile o mea ai mawaingu lava si ke lo ai fa fetai tatu generation o ka ko ai aya wa mai ele tua lona malo mai le langi mea mai funga ele ngi maka ko wola ai le ai se si koe fa pe fo o se wa ka makiva ala ka ko makiva o le fa muanga o le tua i mea
lau ngaruenga, lau ka vale o lo langa, fa mua sa fa ngau, you know, o tupe, fa mua le atua. Ke lo o sa mo o se afunga o se tau tinonga ne fiafi. Au kau a maka I fo ka ko ngaruenga, lo maku ngaru fo manga isu ku fa finge, ba uso ya keriso, a foi kere lo la ku kala to ingoa yo lo maku ngaru ia ka kalo mai, e fai le tala. E ele upuro ke fa longo ngi New Zealand, malera o suenga ka me fai loko, even mo ho. Ai ke lo e. O laka ika kalo fa ku I fa ngau le atua. E o lo kali kongu le upo le atua male malo fa ku ka kalo e au mai le atua. Ka kalo e au mai ele kelingi ka ko awala langa ka ko wala kiki o ka ko mafau fau. A o le atua e o me umala. E ro e kolu fale nga mako fili ai. Ele nga ka o le manga ia le kaimi. Fale nge e kolu. Le ai ngi meo ngi so ngi rules fo ile ia. Ko e ka mo fi, sa fi mai fo nga mar se le. Amen. Vai lá o sa mo na tu. How do we seek first the kingdom of God? Ke loi, nga ngau ai. Sa ili. So anga pong, ta tano, ka wa ngau. Nga vai le. E work le tua I lesi awala. E makua le loa ka ua. We never know. Ai mafau sua o langa kupu. E fa la reto le e marikongo le kate. How do we do that? This lady, he just obeyed the word of the kingdom of God. Seek it first. Yo fai ane le tua fa marka ka le tua fai mua mai le menga. Do that first. Yeah. Ia ka fai mua le me fa mai le tua ele. Tu foi a salamo. Ka lo so a ka ko. Ya fia lava o ya yova salamo totu fit. Ona fai le ia me na ia lo lotu. Ia tu ina atu ia te ia wala uma. Ona fai lava le ia. Si, poi le ma ngai o ngai matango fia o upo le ma lo le li. Word of constitution. Ya ele pelo. Ele pe o constitution we ngai fai ngai as solid vai sole a upu malo meu constitution malo ngai na ku fa vai o la ku upu o la ku anava tau o la ku kula fongo fa vai ngai kula fongo ka sang ngai o ka sang le so soli ana ko fa le anga na ko a maka fo le kula fongo o le constitution po le upu le tua, the rules, the word of God and his kingdom. E makua fa ko Samoa e kari kongu iai fa moe iai fa tua iai sa ili iai si o ka ko ri kaimi e oti ya ka ko kala ngaka fa vai au foi ngai e por que ali ngame yo ka ko na le fa ngi kala ngaka even o tupu Aoao le tatu tupu Yesua makua fa i kala tala le anga ele kaun farongo isi kanga ka soifu o tato you know me foi le ia e makua ngau sa ili le malo o mea langa ke manga o ai fai ele le sibea ia e hola ele expectation ia e hola ma ia e claiminga o oe o le atali ma le fafini o le tupu o oe o le malo ai le hola ia si mea ia o si paua si mea o mau paua si mea o mau si pea ka ku kala ngo fo te mo fano le fo sa vali le lua fa ia o le a se sao o le a so tato va o le a se tato suenga o le a se ka ku sa valinga ile li me foi le Samoa au ange e fa pea e se sele upu le atu ma ko ke ku fa kasima o na le tua ia fa ya onga le tua na upu Kero, pau leo le upu moni. Pau leo le mea moni. Pau le mea e kango e sa ili e ke whako e malie lo loto aya. Ai ke ngau pea, ma e ngau pea. Si, pe foi lea kako foi ngi. Au fai loku. Ia fai ke foi lo songa fai o kala o le sika ngaka loku.
You know, big he ka ko le taito o kai o le fe o le ai so fa yelu ni kala iska ngaka. We all serving under the King of heaven and earth, our King Jesus Christ. Me foi ka ko o ma loto maulalo wa so fa ma wa runga. Say humble ourselves. Me foi le va aftaile tu nei Matau ikili. Eu pe ko ngi va yaso pe fa e pe uma ngi ka usanga ma share ko ma lao. Ai ka ko lo samo. How do we seek the kingdom of God? Ai fa longo va maya onga elefia kalikong maya e makwa elefia nga fa longo ile upo le malo le tua aele mara malamba. We need to understanding the word, the kingdom of God. Ina ia tanto wi lo le malo le tua mo ka ua mo oi mai tato uma. Ia se toi so atu na na so. Ia le to le tu la pe. Ia le maro sa mo le pa fonga ma sila ma le mai mo ko ni tu la fia tato ta upu. Ia tonu fo ia na we sila tu fo tato ta. Ma na ia o fa mana tu mai su ke viso. Mo le sa va linga i tato volanga ne vai tau. Amen. Ona titilo foi o mea umale fetala mai su ke bisoi. Mea le tutupu le langa ni. Mea le tutupu le langa ni. Apena fa tu etala noa mea e mai su ke biso. Po fea na ta ati ya lo loto. Amen. Atonu wota na le fa manato ato ka ko por kala. Atonu to fanu e lo loto. Fa fona fesidi wa ma lo loto. How's your heart? Ona vai to banga isu ke bisole tu por termine. Popolo tatou le oa. Amen. Amen tua. Ona mea yelo oa. Yeah. Nga yelo loto. Yes. Sa olele. Sa olele de tala. Amen. Kusa ki kilo le nga de tala na isu ke biso. Tamo ka uma isu ke biso nga. Le tau o lo loto. Pena veto le mea lilo na manatu mai oi. Yeah. Manatu mai ya uistan. Au nana sila mele tua. Amen. Le mana o Yesu ke biso a e faia se mea, e faia fa pea. Amen. E titolo ye le tato pai tau fa mai. Au e te fa pe yo lato. Au e te fa pe yo le Au e te fa pe a ia a e faia. Ia fai fa pea. Awa te talo fa apea, a ona te talo fa apea. Va esse le alofa isu kiso. Amen. Esse le alofa le tua le tato te au nei. Uma toa popua I me isu kiso. A fai e fanaina lo tama manlele, ele sili o tau man. A fai o pale viinga le tua, o ma o pale viinga le tua. Ala me wena, o fana le tua man. Ai tato. Ai me wenga nga lue tato. Al manuia nga la mai amri fu mai bang. Lele aku I funga la aulia. Lele aku I mangule. Mau wala me ai. Atu sanga I su ke viso mo I tato. O fene fa no lango yelo loto. Amen. Usa elo fa mai ya mo isa ili le malo le tua e te tawalu sui. Sa ili o lo loto taun sa ili. Le malo le tua. Ai maua loa le lifestyle le fa pula mai su ke visoi. Tilo ai I le leia lo loto se talo na poni pe na tawa mai suma tita. Anga e lolo inga. Pia la na ua. O nga e vai ngai marka ngakai le leila ngalo e manguia. Amen. E wale tangata e loto maulano e manuia. Amen. Wale tangata e fai mele lei e manuia. Aisia e tau ia le manuia. Ai mawala le loto lea, ma le lifestyle lea. O nawe fa pula tu malo le tua lisi o usa tangata. Pele ka kongu I le atua. Amen. Alai lo le leia o eke loku faolai.
E papa, forget our family here. Oh, man. I think Jesus is good. I think Jesus is good. Ia le tuana sa ro ka vale week e nga umatu I nga kwa I o tau. Ko ni shopping center. Au sa le fai me ri inga la fiki. Pa ka la ko worship mo. O fa no, sa le fa lo inga. But o kangaka I o isi kua ka mai so le. Mai malo losi la ko kua. Ai fa fe kaia. Aftai wo le susu watu le mara mala mortala le tu. Wa oli liu wa ia o la monita. Amen. Tene na ka ma e ka o masela ko wi inga inga ki ki ka pa pe so pa le dia ska mara. Tsana e ke no ngole na sa fa ya. Mo wi inga le tu. Na o mai ka o mai am fa penga ma fai su ke viso nga sui mako. Mako ka ko ngunga o ke lo foi ma fai Isu ke biso nga sui laukat ko nga oina anak pire la ala ko I man muslim mata to foi tanga tsa mo amen ona telo taimi pe e ka va ke le ka ko stand I hon ku langa I lo ekalesia amen but let pa manatu me isu ke biso si a e mawale na style ma e loa talo fa apia o le sa o tua le tua fa lango lo loto le tua me umma te faia ia ile tua pe o le atanga le tau fa pula me isu ke biso na so me o ke popole I me ai pe tau watu le sai me o ke popole I me ai au e ke popole se me kas o lai fau me fa le toma al mera ko fa o fenga I lo loko o fenga ka o ko I lo loko Afa foi sa mo le se me lo pole lo tolo sa valinga ne afia. Se aua le manatu ma I lo sa ili atu le mano le. Ma fena lo fe o se a ira si o fe la sa ili. Ya. Yo nga pa ile atu. Le ai si a wala ti sa ili. Le mano le atu. Amen. Mo foi tau sa o tu. Le menu le o mana me le atu. O umana fa tatia mai. Wa pinano fa malosia I tato. Ma tato sa valinga I le nei o langa o tato wala. Ma lo le un sa mo. Ioi, Ma lo le fa fonga ma lo si sila. O tai la mo le fa no ina lo tai. Pero fa tu le tato pro kalame le ana. Pa fe na sa dir ma lo le tu. Lo tai mi fa no lo mata mai pe so fa fonga mai la si upu. Wa penana e carry na lo wola. Fa manuia le tu e tu. Asia, ona lo fa no lo tem. Ye mana tua. O taimi I le melilo. Sili le ona ta. Ona na lo le tu. Mata le isu awa te talo ruma mai lo kele ruma suna. Awa ke alwe ku wala. Le ya kano ke paso ka kara ke ka. Ai. Ona, tala koe fa makala I sulanga lifestyle na uso. Ona, ele malama le au fo I ma Yesu o mona tal. Ele kai o fai ka o fa mai, ona ta talo no la I Yesu lumo. Ona ta talo na I Yesu lumo. Se le mea libo, la o ya mafta. Mani ma ua fo ya maftanga lilo. Male tu. Sili le tau. Aji tulo. To tali Yesu no. Ye mua isa ili. E te fa mo mua lo le lifestyle. Ia. E ke fa mo mua lo sa ili le tu. E ke fa mo mua lo le tua. Ia fai le tua. Ma lau fa alango lau. Ia fai le tua ma me te fa alango lau. May God is something you rely on. Because when you rely on people, you need to. Amen. O te rata tau e whanau nau tangata. Ala whamene Yesu. Whanau nau I le tua. A ua te whanau nau le mea. A ua te whanau nau lau oa. A ua te whanau nau I lau tupe o lava lava mea umana. A whanau nau I le tua. E sili atu mea lai
lo me ia no nei le ka anu solo amo mo ma o ko le rust ma le dust a fa me le ma si ka ora ku ala la ko le mo na fofina le tu la solo lu no amen la ku ngoi ki ngalo lo asia o ngai ye lo lo sa lo ngoi lo lo amen ana ma Yesu ke so ia ile mauta o le atua lo loto la foi se savalinga we uia fa hui o le atua ni tu la fiafi ia mana tua ia un sa mai mana tua le lifestyle a fa pe no fa hui o le atua i puponga sa ili malo le atua wa ai le malo le atua tami sa ili lo tami ona te lo tami tatu te le loa le plano le atua i tatua ala ngai u fa fitau di le train e ka ko a ola ngai ui mai fa fitau di nga wesa ilia ma le ko ba ai le fa mnyanga ile be pelu fa mnyanga le tu mo tanga ta fa me fa maoni e tawi le manuia mo tanga ta na au na fa maoni se manuia fi le loto stanga ta pe ale ola nei a sa stanga ta fe nga bunga o fa le ki le ko lia le ko ele ngaka wo umako ko akira ko fai mare me ko va ko me se tip onga wo mali ele loko a e mali ala loko le to ya matato tato uma foi o foi ma wo a mali wo le lo to le to ya ma uma so e ye fo le man wi wo uma ta pina ne e fa man wi am asia ona la wa sa i dina ma ya la we ka kali lo sidi how ila utati hatu tu ai fia sa ilin maro le tu na tu tono no na fion to pato la no mun le sunga ti ta i ri fa ngal ta to program maro non sa mo maro foi le sila te fa taru fa tu le ta tu maro ya i ma futa mai e ona le tua ya pasta pesta basta fa tai lava ma futa mai foi a tineru ia le tina foi po le foi sa vea ma lo fo tu foi po kala me CKA tina ya fiura sela tia ia lo mafuta mai Australia fa tai talo ia le so pele foi il tanto a CKA le so ia stolo vai fale lo mafuta mai ko inga ia ma ko la os ka ko inga o ka fe o le ko fe ia e ona le tu ya lasia na paila fa tai ma futa mai aina bel ia le li ia ona le pavio le album on screen ia le apesta vai fale mai yava ia o fa pena foi ona ona mai tanto maola ia stasio ona le tua toina ia fa tai ma futa mai pesta ia la ona foi le tua ia poutoa sia poutoa pali mini lo mafuta mai ne fiafi ioi la ya tu Matamua fa tai lava le mafuta mai hani PJ tia fa pena ho le mafuta mai Australia ia Samoa ia vi ia lava le li la to ne o fa pena lava o sia mai fa tai mo fa ma no si mai mo sia mai foi il tato sia le fiafi ia Samoa pe la sauno atula na o ne fiafi e leo ia se ato to ya ma wa kango fai tau le tu spaia e ke inga ke mau ile ato to te lopo wo ia ke osi ke miwa e ma ngava mani ngaruenga ia tulo Samoa wa e la ko fa maru paul me wo mai lo mafau ta kia lo moi kango lai fa ka ile mele o ka fa ka ia foi e se le amen wa o mai fa pe o malo o nga faila e ka ko moi ai e ko ka o sai e nga ko ka lango kasi e wa ile tu si e kai mi la u fa mai lo tino o le si me o ka nga faia malo kango lo la ku ile tu o kai mi nga e le pingi alo le kaiao le siaso so ai la va ia ia le talifa le tu Samoa la le lo ka ko ia le tino le nei foi mai l'apostolo Paulo lo ka fa le tino te atu le nganga lo fa foi le nganga te atu tino me le fai ka ko le me ka ki fai ka ko le me ka ki loko iai le ngolo fa penga fa sanga me lo ai ata uala
le ko vana o le malo po nganga pa ia o fakule samo e ke o ame ka ku ke ui ai o lo sa no vai fele sa no anga Yesu le alfa mai o le nei aua to te popole le aso atai au aua e popole le aso atai au iana lava mea e tatau le aso lona lava leanga fa mawina Mataio sa no anga Yesu ma vai la samo e ke va pe ma wa kis pa ia o pula fa mai ale i se ko ma fa i kawa fa ku samo e se le ano upo le tanto di faolo Yesu aya ko va vola ia il fa upo nga vo mula fa mai o le mea le a ko le fa ko lima le o e tatau le aso malonga le fa mai therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Ava ai lao ye. Ya. E ka kaua. Le ala ko inga aso e mai le atua tatou te ola ai. E ka kaua o iai, o ka ko ui ai, e iai fo ima, fa fita uli, to fonga. Beo fonga se atura la unga fo ni fia. Me foi ui ai nisi taimi fa penga fo ma ele sa unga le buat ka ko ke fa pe ola oli la wingi i fenga ka o ni keni. Ai o ngor ka ko ma si anga. O nganga pa ia. O ia lo fio mai o tanto roto ma fa manatu mai ia le ma lo le tua ya te ta tomba na upu. Amen. Ai ya ila ia tanto mala malama ila na upu. O ngi pe le rif mai fa longo ai ele worry ele ke ele pole le upu. Fa mai ele malama o ele upu sa lo le le anga mas next le upu se ese le upu. Mai ya te ia. Ti yo le singa so i voi fa mai ya. Fa longo ai kelo me pole ai o ngi ola. Sa mo ele ia se le pole. O ka ka foi ka isi ka mi. O fa pe aku e si di ai lo ka switch o dispa ia. Ile so sia Matamua ingo me mai i lo kilo in news. Wo foi news ngi vai ka mi wo inga o mal pa pole is. Ai ke lo fa mai le fitala inga Yesu Mataio lus fulfa. E au ai na tupu me ia. No o mai ai leo le ngata anga. Ai fa fe. Pe a fa ye o wantu de tala inga le tala leo le malo i tulu inga uma lava la. E me lo masima na va yaso. Tu ora ma ye fo ta va yaso. Pa mai ya e pe o masima. Ya be salt. It must be salty. Wa le benga uma ma share ku va yaso ni kengi ya. Pa le kamale le pala. Ai. Fai o le lau siusi o mea uma, o le lau la au, o le o ngā la au, o a o kama, fa mai e o fo ia le mea, e o ia ia o tōta o le nuu a toa fa mai a kongi ia i le masima le kama lea, fa mai e le ia se bacteria le pe. Me vana lea, ia o a me o onga, kongi ia i masima, o oio le masima, au angi e koe polisi me tasi, Pawan me i ka faya mea uma fa mai Yesu. Aku faya mea uma lava malea lofa. Lofa. Me foi le samo. Ia fa aftai mo ne lofo e mai la ona ne fiafi. E she ai tele. Ki pera ula au. La foi vai yaso. Ka ku ko fitara fai foi. Ia matu foi nisi sulu tele. Mai le upu le malo le tua. E tau manga yu tatu. Mati yu tatu. Ia ole. Sona le fiafi. Mai Sua, bua ne fiafi, ia i manu tele fo fanga to ne fiafi sa mo, atula na wauna. Dai, Feni. Alo, ia te roe li to i mamonga te upu ni tula le fiafi. Ona ko ar tatu tai. Dai. Ai malo la po sa mo, malo fo na yo uso mana yo pini. Ia mai mo mai mani me se po ile na yo friends. Na yo ai nga malava la ngona ina fo le tatu po karame ia, vai la ba to po mianga fo ia maua. Yes. Ne ngata po ile mo le tuna ngang faftai to sunga ya pasta mai. Io Sai mai fo ile fa fo ina tatu po karame. Ia la po ia. Ne ngata po ile fa marsi au. Le aso ana ile Global Kingdom Network. Pina na mafa nga ina ia live to ile tatu po karame. Ia mana tua ia fai mai le lo loto. Fai mai le lo loto. Ai fia sa ili le mano le tua. Mana ia lifestyle lo fomatala me Yesu Kristo. O mea te tau na faia, ma me te le tau na faia.
how you do it and how not to do it. Le whainga tau na whai ai, ma le whainga fo'i e le tau na e whai ai. Mana tua. O lo sa ilinga ma lo mafutanga i le tua i le me lilo. Sili na ni tau ai sia no le tua. O lo ina i le me lilo. Le vai a lo mafutanga. A oi ma le tua i a familia mai le tua. Na foi se upu wa le toto mali. I to whaafonga Samoa ia. Whare le tua to finangano. Ma ua foi a ona le ato toa. Ia e whawhitai ia le loto i le tua ona le whaungaina po i le sunga te tai. E se poi lo tangata whatawa, mātou umalawa. Ia wā se live, ma whaasoina, tātou taratara noa ma tātou whaasoa ai. I le upu ia po le whionga pa ia le tua. Ia i po ia vaiaso, ma le vaiaso e whamunia mai le tua. Paiwa lo Filemoni tutoe, mo le anga ia to po i le weekend, ne vaiaso. Tau ni whamanuia le tua e fuwhanga malawa. Pai wa whaula ina po isia nganga i ora bi ingai fo i le tua. Amen. I tula le fiafi. Pea whapea wa talia le upo le tua ne tula le fiafi. Ia. Ape martato whaftaina i le tua. Amen. Ngai fo i tatuta maa o nang. Whaftai tele lawa Samoa i le mafuta mai. Ma le whaavanoina lo taimi. Ia whape nauna e mafuta mai ai. Ia le tato lai pa tato por kalame peo na masami ai. Yes, profi tas. O ni tere la wale tu su ma fa fingaina. A sina o ainga. Uso mo to fa fine wo mai masan. Ki pa ia fa na witi a ni tu la fiafi. Na fa ina tatu kalami. Talo. Fa ftaita ma. Hallelujah. Do valo ma tu te ma le langi fa ftaite la wale tu ni tu la fiafi. Fa ftaite la fo ile nganga pa ia le mato fi so si. Ne fa manatu mai. La wa fionga tamai ni tula fia la se fi au mo tapena ina mo matou fa mau au ai mo matou ra fa na le salva linga i nei va yaso anga ia tulu ke e lo fa tamai le leo mai pui pui e te afta isu ke biso mo fa ortanga ma lo tala le le malo le tuo na e tala ina mai mo matou pa pena no matou tala ina tuo na ia sala mo ni anga wa penao na mawala pa no e talia o isu ke biso na matou li ma no matou pao o mawala i ra pa no fale tua i le manu e le tua le matou taro ta mai ele famnyanga i te la tu mawala pa no e mai mo ai ma mafuta mai ai le netu la la fiafi la to fo i le mosa pa no i le famnyanga i te la tu pa manuia tono la tu aingo ngaluwenga tono e kalesia so se ngan fata pai taulanga to vinya la na na la to au mai ai ia le tua wanu fi tua ne tula le fiafi te me luma ta ape ma to ainga ia le leo ma so winga ma to toto o isu me ma to ri ma ma to fa fa mangano se ma to si ona o isu ma to ri ma to fa amen 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 Taite le la Samoa ma to mai ni le tua. Amen. Amen. Shalom.